Hello guys, abakunze ba Byose Hamwe TV, turabakiriye cyane, tubahaye ikaze. Nukuri turabakunda kuba mwaradushigikiye, abantu nabonye mwatangiye gusubscribinga, sharinga, ibintu uko murabikora neza cyane mu Barikibu. Uyu munsi tugiye kubataramisha rimwe na mwene data hano Gentille, muramuzi, niba mutanamuzi muramumenye, ariko ndakeka ko mwamubonye aho yakoranye na bene data Bazikiyeri. Bakorana ikiganiro ciza cyane cyashimishije, cyazamuye imitima y'abantu cyane. Tudatinze cyane, reka turirimbe. Kubera ko aho dufatwiye hose turaririmba, tibisaba ngo tube turi mu ikanisa cyangwa turi ahandi, kuko umwami yaduhaye ibintu. Umwami yaduhaye ibintu tugomba kubikora ahantu ari hose. Yaravuze ngo bahaye umwuka wera muzovuga ubutumwa i Yerusalemu, Yudeya ni Samariya. Hano turi Samariya. Tugiye kuririmba. Uvuga ngo ejo tuzoririmba Yudeya, ejo bundi tuzoba turi tukumpera y'isi. Sawa, murakoze cyane, reka turirimbe akarimbo kavuga ngo wanyujuje indirimbo mu mutima. Reka turirimbe. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Haleluya. Murabona turacakeneye ibintu byinshi. Turacakeneye akantu kadufata amajwi neza akumvikana neza. Turacakeneye kamera. Turacakeneye ibintu piano. Ubu ngubu dufite Bazikiyeri n'abacuranzi bakomeye, dukeneye studio. Urabona hano hantu amajwi aragoranye cyane, ariko bene data nibiza bakora ku mutima no kuri muzadufashe. Byose Menya TV yamamare kandi itera imbere. Murakoze cyane, turi kumwe bene data. Kandi kamwe, reka turimba kandi kamwe. Usarura muririmbyi mbonye yaririmbye, aravuga ngo akagero k'iminsi ngo ndikuba bishobora gukuntanya n'urukundo rw'umwana. Haleluya. Aravuga ngo mu mafu ya Nimusi, mu mafu ya Nimusi, tuhane mu gifuti. Izuba rinibutsa ineza y'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Mu mafu ya Nimusi, izuba rinibutsa ineza y'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Haleluya. Bye bye.